Ako želite kupite pouzdane, jeftine igrice i akaunte, obavezno posjetite stranicu Prodaja igrica i akaunta Srbija, link će vam biti u opisu. I pošto svima dobrodošli u treći deo skrivenih i zaboravljenih lokacija, serijal koji izlazi svake prestupne godine, ali bukvalno, iako je meni ovaj serijal nekako najbolji, prvi deo izašao u avgustu 2015. godine, znate vidite je avgust, a drugi u januaru ove godine, sada je april. Pravi razlog je to što zahteva malo više vremena, ali probat ću da napravim raspored za sve GTA serijale i da izlaze jednom mesečno, nego i izvinite što mi je možda malo čudan glas jer tek sam ustao pa rekao što pre da snimim, pošto nemam baš puno vremena ovih dana. Danas ću vam pokazati 5 lokacija koje su ili skrivene ili su bile u nekoj misiji pa su jednostavno zaboravljene, a pomažu vam da se sakrijete ako vas juri policija ili da se sakrijete od ljudi u online lobiju koji pokušavaju da vas ubiju i tako dalje, ili su samo zanimljive za pogledati jer za njih možda niste znali. Kratak pregled šta smo imali u prethodnim epizodama. Znači uđete u vrata, imate stolice, neke stolove, neki People live close to the earth and the sky. Body and your mind. Ako želite vidjeti lokacije koje ste sad vidjeli, pogledajte prethodna 2 dela, linkovi će biti tu negdje na ekranu. Krenut ćemo od malo gorih lokacija, nisu lokacije loše, samo su ostale jednostavno mnogo bolje. Ova lokacija je locirana skroz na severnoj strani mape, znači skroz gore i nalazi se ovdje. Imamo jednu veliku cev ispod puta u koju možemo ići. Znači idemo ispod puta, kad odemo do kraja ne možemo dalje, tako da je odlično za odbranu. Bukvalno kao slepa ulica, ako vas neko juri uđete ovdje, pucate ih odavde. Teško će neko uspjeti da vas upuca jer ste vi na visini malo, ili da baci raketu i bombu jer bi se bomba samo vratila, ne bi otišla do gore. Odlično je i teško da će vas neko naći jer će im na mapi pisati da ste na putu, a vi ste u stvari ispod puta. Sljedeća na redu lokacija nalazi se blizu onog kazina kojeg sam pominjao u jednom od starijih klipova vezanih za DLC. Kada ovdje uđete vidjet ćete dosta Lost MC bajkera, znači ovo je njihovo neko sklonište i imamo tu jednu garažu koju možemo da uđemo, znači moguće da je to isečeno iz neke misije, to jest da je to deo neke misije koja je izbačena iz GTA 5. Ta garaža vam služi da se uštekate i teško je baš da budete ubijeni dok ste ovdje. Postoji mogućnost da vam podvuku bombu, ali baš teško. Garaža se zatvara kad vi uđete i kada neko drugi pokuša da uđe ne može skroz da se otvori, već samo malo, tako da možete u noge da ih pucate. Kada izađemo i ovdje odemo, imamo još jednu malu sobicu koju također možete da uđete, isto ona ničemu ne služi, ali eto, zanimljiva je, možda vam nekad i zatreba. Zatim imamo još jednu pećinu. U prvoj epizodi imali smo jednu pećinu koja je bila na planinama. U drugoj epizodi imali smo pećinu na vodi i sad ponovo u trećoj epizodi imamo ponovo pećinu i ona je na vodi, jako je cool, velika je
i nalazi se mnogo iznad one, lako se nalazi, vidljiva je i kad ste u njoj neko će misliti da ste iznad onim planinama, malo će vas pomučiti da vas nađu, jako cool lokacija za neku sliku, ne znam, da nešto snimite ovdje ili jednostavno da razgledate, da se sakrijete od policije, za šta god vi želite iskoristite. Sljedeća lokacija nije nešto skrivena, već je meni bila zanimljiva i ubačena da popuni jedno prazno mesto. Pre ove bile su 4 lokacije na ovom mestu, ali sa svakom se nešto ispostavilo da ne radi ili slično. Pa sam eto ubacio ovu, to su ovi veliki silosi ako znate šta je to. Ima dosta merdevina, ja sam odlučio da se popnem na ove. Zanimljivo je kod ove lokacije jeste lik koji jede sendvič na jednom od silosa na ivici. On je stalno tu. Kad god dođete, možda ga nema noću, ali on je kao ikona te lokacije, uvek je tu. Kod mene je nažalost odmah ustao, ali obično on tu samo sedi. Šteta što je ustao, morao sam da ga ubijem. Pokušao sam da ga bacim, ali nije uspelo, samo je ovdje zalegao kao da je pijan. I na posljednjem, to jest na prvom mjestu, imamo jedno napušteno ostrvo koje je jako cool. Locirano je tu na levoj, na zapadnoj strani blizu Forta Zankunda. Vidjet ćete ta neka napuštena ostrva, samo označite ovo. I ovo je jedno izolovano ostrvo, imamo jednu malu kućicu, znači bukvalno kao Robinson Crusoe ako ste čitali. Nije nešto za odbranu, ali ovdje možete samo doći brodom ili helikopterom. Jednostavno je zanimljivo, imamo tu neku vatru na koju možete se zapalite. Imamo tu u kućici ništa, samo neki dušek, malo tu se prošetajte. Ne znam, skupite se sa nekim, snimite nešto, nemam pojma ni ja šta hoćete tu da radite. Jednostavno zanimljivo je, snimite neku GTA 5 animaciju ovdje ili neku sliku. To je bilo tih 5 lokacija koje sam spremio za ovaj klip, nadam se vam se sviđa što sam ubacio ovo iz editora, da klip ne bude uobičajen klip, već da malo uvedem neke promjene, da bude kvalitetnije. Ako želite češće ovaj serijal, ostavite like, šerujte ga, komentari naravno poželjujem, mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, od tada pozdrav. Baš dobro, i možete tako da sprdete, da razgledate, da snimite neki film, film lokacijom ste mali pesce. I evo ja sam tu zarobio Franklina, Franklin zarobio Franklina. Full lokacija za razgledanje, tako i skrivanje od same policije, znači možete sami sebe